Kikhubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagbanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ke jingsio ka paret but pila ban legu ban kuli da ke education loan. Pila ruban syukola hu number khandai nyo saw san riu pranot. Lani khandai pran riu license, arn riwe khandai pra. Ka Jaintia National Council kaladawa baga Sarkar Meghalaya kadaiban penyok biang ya baro kisnong jongki kasi penar ki badon menta syaga jela Assam kamtam ka elaka labang nongpelut ka bahab hapo ka Block 1 ban ki kattu ka ni kisnong ki bahab hapo ka elaka Nartiang haga jinge kren bat kilat pathai kubor haga arpulai terik u nailar arajar arpulai U Presiden Kaseng uba sambor mi lengdo ula ongru ba Kaseng ke dawa ya ke Sarkar Meghalaya bat ya ke Sarkar Assam. Lengba ki Regional Committee bantung da ke Historical Survey kenang bantip ya ke tenrai jonggi kasipnar bat banya penbet ya upot usam katkum ke jingyar jong upot usam jong ke elaka labang nongpelut bat ke elaka Nartiang. Nakalian ke jongi ke Jaintia National Council ngisngau bangi dongkam mat pensngau syakini ki atani ki regional committee ya ka nongrin ne ya ka stan jong kasen haka bai dei bat ka jing penbe ya porusam hapden kende ki atani ki jela habang phai sa ka jing khajaput hapden ka Meghalaya bat ka Assam hakini ki kindet snem ki bashaden ngiyohi babun nakishnong jong ki pnar kilalen no syaka Assam kumka elaka labang nongpulut kabahab hapo ka Block 1 bat kumjuru shibun kishnong kiba juhab hapo ka elaka Nartiang kilalen no syapo Assam teladani phai syaka history ka Jaintia kabadairu kata ka khala daloi kabamut khala elaka ka elaka nongpulut kadai kawai na ka elaka bahab hakita ki khadat ilaka kumjuru ka ilaka Nartiang hakita ki por kadai kawai na ka ilaka ka bahe bat ka bayar ka bala jukhenya ka kum ka kongsan jongki khadat ilaka hendrai habang ipek benta kane ka ilaka kalanangit namar labun kishnong ki bahab hapo kane ka ilaka kilalet na syapok ka jela Assam kumju ladani phai hakalian kariti ke dustur ni ki penar ngilong ruspa hakariti ke dustur lane kita ki customary law kabau memberi mulaikai teke jingli kalong ladajia bakite kin shnong penar kinne hakajela Assam hato manu ban yada yaki bat kila niam ban penne pensa yalang kejong kariti ke dustur nadu kepor bangila yok ya ke jinglai lut na ke ketipu parang bat ke India kala shinshar ini ke Sarkar India kala ayingi kata ke ain hapo ke Constitution of India lengba ke Karni Bandriu lade kata ke Sekshidil bat ya ke Autonomous District Council bakin long kum kinong yada ya gariti ke dustur ke ain shongkha shongman bat darter namar bat ke Sarkar India ru hakitu kipor kalau isyai bakum ki jat penriu ki baripai ki dehok ban yo ya ke jingida ke bagerpang ban pennek persa jela ke jom kariti ke dustur ke JMC ke kuak ban bu ke jingkeli balat dia bakine kishnong kin hab bande syaka jela Assam hato kin yo am ya kata ke jingida ke bagerpang lane kin yo am ya kata ke an ban pennek pensa ialah kejong keriti ke dustur kejong ki na Sarkar Assam kumta de lo kine kinonglim ke JNC kasio ba menta ke ba kine ki artli ki jela kidang ya sykhmat ya ke jingi pran ban kumbe jo por usam ngisngeu ba ki deru ban burong ya historical background
jong ki penar banderu ban panpai na ya kishnam penar ki badon po asam sha ka rijentia kental ya wai ka JNC ka tentu ya ki regional committee jong ki artini ki jela baki dei ban thungno da kata ka historical survey kenang bukin la bantip ya ka tinrai jong ki penar babat penbet ru ya urusan ka kumka historical background kubleshuko kalau ini bagi kuah ya ka sorkar ban penbet ya urusan ka kumka historical background ru ka dei halar ka dei ka naurin kenang bagi syok penari kinhap apa region dia ban pek ban sumar ki lembaga ta autonomous district ke bangi tipung ka jati hill autonomous district council telada ka sorkari kimpet lembaga ni ki historical background kita ban snotu baya ki penari ya ki snow penar ki badan mentah ko pelabuhan akan dilina kilo ki badan ha ki ba ki cekak ki ba kasar kan sapenbe de ban penpai na yaki nama mentang sustan ka kat kendai dia kata notification ke bakat kendai santu we kapani bakim burong suken dia kata ka historical background ka jongi nama ka yani mi ki penar la don nado ki spas na menswa ko di canja ti lada ki kot ki slakin don nila bagian orang bakiriti ki dusto kitu ki penar ki basyon hantu kariti ki dusto kan kom ajak ka jongi kaya hab yang bagi ki penar ko na po jantia ke lang namba kita ka sorkar ke debas ko tu Ledaman tak kin subuh ya kini hempok karbi atau mas kamsil habaka karukom kariti ke dustur kai per kumno kin kin ya kita ka jinida badel ba kariti ke dustur ke bang karkom aja ke jongi karkom le nyam le karkom ke jongi haki babum ki bentak ka sorkar kami udah jika ban ayu kan ban pembe ya pot sang lembah kita ki bakram ni kita kariti ke dustur ke jongi pe ta tisno ke jongai long penar ko ni ban ko mekhalia ko janji kita buat bandar seasap minum kang lagi, nama ada segi lagi jadi bendru karbi mah. Saya kata minum lah bandar dari mislo, sekarang mislo tiken apa? Pernah ni buat di bandar apa jadi. Pi kata kisah ada sorkar, bandar sorkar takut kepada otomatik bunyi nama kepada kena snowkia yang kena jinjah apa kiborna. Jadi isu tentu ya ke sorkar bahkan khot yakum kata gajing persel. Kenapa bawa bagi kisah bahala kalau nilai dan persel ya kestan jadi lembaga tak gajing khot dan kesorkar. Unu no ilang udan nak jam ka statement nak jam ka dawin Henry Kastani ke jongi ke lam bakato ke jing barnem ke datang ke jing kurmar jingmu dia pai ba unjuk ke ke jing kurmar jingmu ke sorka bar ke dei ko pun ke bali jam kini ki karbi ban kulun ya krishna pelati badan hak do kita ba kambal ni ilang kata nomor ban suong ban bangin syukran bakal ulang ko manipur kan jian kata ke bawah alam kelan kendo kata ni kendo kendo